फ्राय रोखासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थि फोथाराव ओंखारनाया थारैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु जाखांबाय थादोंमोन जे थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे राजखान्थि फोथाराव बिथाङा ओंखारगोन नामा जे राजखान्थियारि फोथाराव बे समाव आगान होगोन नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय मोनसे खेंफोरथि थारैनो बे समाव राजखान्थियारि फोथाराव एबा फरायसा आफादनिफ्राय बे समाव आजिरा लानानै बे समाव रोखासै फ्राय रोखासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ राजखान्थियारि फोथाराव ओंखारनाया मानोना बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बे आफादगिरिया सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनो बे समाव गावनि आजिरा लानायनि जे लाइजाम बे लाइजामखौ गथायबाय थंग्लायाव जानाय जे थान्दै जखन्थाय बे जखन्थायाव गथायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोनसे जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिबानखौ जे आजिरा लानानै आरो एबा बिनिफ्राय जानगारनानै बे समाव जे रायजो राजाफोरनि सिबिथायनि थाखाय बे समाव ओंखारगोन एबा ओंखारनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा गनायथि होयोब्ला रायजो राजाफोरा बे समाव सिबिथायखौ खाबु होयोब्ला बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थियारि होनानै प्राय साखाफारा होनानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय दतमायाव जानाय जे बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादनिफ्राय बिबान नागारनो थाखाय लाइजाम गथायदोंमोन CWCनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नाथाय बर' हारिनि आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे हाबाफोरखौ एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय बै समाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय CWCआ बिथांनि जे लाइजाम गथायनायखौ बे समाव रिजेक्ट खालामदोंमोन एबा गनायथिना लायाखैमोन नाथाय बे समाव फिन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिबान नागारनो थाखाय बे समाव सिगांदों एबा बे समाव आजिरा लानो थाखाय सिगांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा CWCनो बे समाव गथायदों गावनि जे आजिरा लानाय लाइजामखौ आरो बे समाव बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे CWCआ बिथांनि लाइजामखौ गनायथिना लादों CWCआव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखि लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे CWCआ बे समाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जे मोजां फिथाइखौ होगोन आंनो होननानै बिथाङा मिजिं थिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समाव मोनसे जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु जाखांबाय थादोंमोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बिबान नागारनानै बे समाव बे राजखान्थियारि फोथाराव फैगोन नामा नाथाय बे समाव प्राय रोखाखौ जों बुंनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आजिरा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ नागारनानै बिथाङा राजखान्थियारि फोथाराव फैनो थाखाय बिथाङा थियारिसैखौ जों नुनो मोनो হয় এই কথাটো মানে বহুতো চৰ্চিত এটা বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত এই কথাটো বিভিন্ন স্তৰলৈকে গৈ পাইছে আৰু সকলোৱে মোলৈ মানে বিভিন্ন মানে প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপুনি সঁচাকৈ কি সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পথাৰত নামিব নেকি বা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি গধুৰ দায়িত্ব জাতিক আগুৱাই নিয়া যে এটা উপেন্দ্ৰমৰ আদৰ্শৰে আপুনি কাম কৰি গৈছিল সেইটো ত্যাগ কৰি পেলাই আপুনি আহিব নেকি তো ইয়াত মই এটাই উত্তৰ দিছোঁ যে দীঘলীয়া সময় যেহেতু মই এপছুত কাম কৰিলোঁ প্ৰায় 25-26টা বছৰ আৰু ইয়াৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আৰু বিভিন্ন সামাজিক জাতীয় সংগঠন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আৰু বিভিন্ন সমাজৰ লগত মোৰ যি এটা মানে আন্তৰিকতা আৰু যি সম্পৰ্ক এই ক্ষেত্ৰখনক মানে আমি অন্য ক্ষেত্ৰলৈ যদি কাম নকৰে বা অন্য ক্ষেত্ৰলৈ যদি আমি কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু অধিক আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে সেই অঞ্চলৰ যি শান্তি সম্প্ৰীতি ন্যায় উন্নয়ন এটা যুৱ শক্তিক আগুৱাই নিয়া যুৱকসকলৰ এটা সপোন এইটো বাস্তৱত আমি ৰূপায়িত কৰিব পাৰিম মই এইটো দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ৰিপ্লাই দিছোঁ যে
মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যি চেণ্ট্ৰেল ৱৰ্কিং কমিটিলৈ মই এটা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যোৱা টংলা আমাৰ মানে প্ৰতিনিধি সভাত আৰু তাত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত মানে তেওঁলোকে লৈছে যে এই পত্ৰখনৰ ওপৰত আমি বিবেচনা কৰিম আৰু বিবেচনাৰ অন্তত যি সিদ্ধান্ত আহিব মই আশাবাদী দৃঢ় বিশ্বাসী যে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী কমিটিয়ে এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকেও বিভিন্ন মহলত পৰ্যালোচনা কৰিছে যে জাতীয় সংগঠনক সভাপতিৰ দায়িত্ব এৰি পেলাই বা তেওঁ মানে যাই পেলাই সামাজিক এই পথাৰখনত কাম কৰাটো কি দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে মই দীঘলীয়া সময় কাম কৰিলোঁ বয়সো হ'লোঁ মোক অৱসৰ দিব লাগে ৰিটায়াৰমেণ্ট দিব লাগে আৰু যেতিয়া এই সঁহাৰিটো পাম ৰাইজৰ যি আশা ৰাইজৰ আকাংক্ষা যি ৰাইজৰ এটা আস্থা বিশ্বাস সেইটো মই সন্মান জনাবলৈ সুযোগ পাম আৰু সেই সন্মান আৰু ৰাইজক সেৱা কৰা যি এটা চিন্তা আৰু দৃষ্টিভংগী ৰাইজক সেৱা কৰা জাতিক সেৱা কৰা সমাজখনক আগুৱাই নিয়া এইটো আগত লৈ পেলাই মই পূৰ্ণদমে আগবাঢ়িম যদিহে ৰাইজে সকলো স্তৰৰ ৰাইজে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী লোকে এই বাৰ্তাটো যদি মোলৈ প্ৰেৰণ কৰে তেওঁলোকে যদি আশা কৰে যি ধৰণে এতিয়া সকলো স্তৰৰ পৰা মানুহবিলাকে মোক মানে খুব আগ্ৰহেৰে মানে আহ্বান জনাইছে তেতিয়াহ'লে ময়ো এটা বিশ্বাস আৰু আস্থা লৈ পেলাই আগবাঢ়িবলৈ সুযোগ পাম এইখিনিয়ে বাকী দেখা যাব সময়ত আৰু সময়ৰ লগে লগে আমি বাকী কামখিনি আগবাঢ়িম